Om Swastiastu, para pamirsa, pemekasnya nih, para alit-alit sareng sami, sani tresna asihin Titiang Ibu Sintia, pinaka penyuluh bahasa Bali di Provinsi Bali, sani poleh amongan ring desa Celup. Raina mangkin pacangin terang alit-alit sareng sami, melajah bahasa Bali, ngeninin indik aksara wreastra, miwah pengangge suara. Inggih, durus piar saya. Aksara wreastra. Aksara wreastra akeh nyane wenten pelekutus utawi 18. Inggih punika aksara e, n, c, r, k, d, t, s, w, l, m, g, b, ng, p, j, y, ny. Sane mangkin kelanturang antuk pengangge suara wenten niki mewasta ulu mesuara i. Mewasta suku mesuara u. Mewasta taleng mesuara e. Niki mewasta taleng tedong mesuara o. Sane niki mewasta pepet mesuara utawi membaca e. Ulu sane membaca utawi mesuara i. Contoh imbe utawi contoh nyane aksara n ditambah ulu dados nyane ni, bacane ni. Suku mesuara u utawi membaca u. Imbe utawi contoh nyane wenten ne, aksara ne ditambah suku bacane nu. Taleng mesuara e, imbe nyane aksara na ditambah taleng dados nyane utawi bacane ne. Taleng tedong imbe utawi contoh niki tiang ngangen aksara na ditambah taleng tedong bacane no. Pepet imbe nyane utawi contoh aksara na ditambah pepet dados nyane bacane ne. Pengangge suara punika kaanggen mayasin aksara wreastra sane wawu. Niki tiang ngambil contoh aksara na. Aksara na puniki kepayasin antuk aksara antuk pengangge suara ulu dados nyane ni, bacane ni. Yening aksara ka dagingin suku bacane ku. Miwah selantur nyane. Inggih kadi asa punika titiang iwawu sampun nyenterang pelajahan bahasa Bali sane ngenining indik aksara wreastra miwah pengangge suara. Misane mangkin ngiring alit-alit ring jerone suang-suang mangde ambil bukune surat latihan soal sane pacang keser utawi sane wenten ring sor puniki. Suksema. Puputang titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.